Okay, twabasima tuje gundi murundi okuganira bukama bwa Ruhanga. Yes, last time tukaganira kandi twaganira ibintu birungi munonga nyina masiko ngwine cyuhire mwene rizoba twija kuganira aha okuturabasa kutaho mu bukama bwa Ruhanga. No basoto bukama bwa Ruhanga. Yes, twabumanyire konko umuntu abutahata nayetenga cyo kutaho mu bukama bwa Ruhanga. Is once again the Ekirido Mugisha na munywani wanje izina ryanje ni paragrafu nkabutosha ndi Abine Ruhanga Paul Twesige. So nanye nija ngutuganira bukama bwa Ruhanga kandi okora kubasa kubutahamu uburyo bukama bwa Ruhanga watuhangire ubwo tukunda kutwakuba tutavura umuntu batutaferirwe kandi uko kutuye twarebire mbone twija kuganira okuturu kubasa kubutahamu. Yes, that's very good introduction. Hato obukama bwa Ruhanga obu bingi tutwire saramanya kanangwa buturi hihi buryo mu mitima yitu ko Bible tugambira konka turabwe buzabuzaho tutarabumanya tuhugiro mu bindi mu mirakozi biri na biri konkati ezaturenda kumanya omu bukama bwa Ruhanga turabasa kutaha mututa. Bibuli eratugambira ngo kutaho mu bukama bwa Ruhanga ninga sho bukama bobwonga. It is a kingdom. No bukama ninga sho bugabe bwine kingi ekiramanyiso kubutahamu oshemeye kuba ine passport. What ine passport oshemeye kuba zarirwe n'ebintu bibi okutaha omwihanga oshemeye kujana passport okagipresentinga ha border okataha muninga okazarirwamu then okatahamu konkati rugamba hari citizenship. Citizenship yes harabara gitunga batazarirwemu konka twena turikizana ngo jo process n'indingo. So hati okutaho mu bukama bwa Ruhanga okaba a citizen okagera national ID y'obukama nikibaho kita kama simu kirabaho icyo kubanza no kuzarwa turaza kukireba. Yesu ari kugambira Nikodemasi omuri Yohane shura ya kashatu. Yesu akagambira Nikodemasi akamubuza nimba santa yamugira ati notekwa kubanza wazarwa bwa kabiri. Cyamugumira ninzarwa nta omuntu mukuru arakabasabwa ko munda ya nyina banga yamugira ati buzimazima nikugambira nto omuntu otazigo bwa kabiri takubasa kutabuka mabwiguru kutunga identity ninga shi citizenship y'obukama oletenga kubozirwe obwa kabiri okuzarwa bwa kabiri omwoyo ri kwera kuzarwa by water and by the Holy Spirit. That is the second birth eyo mwoyo ri kwera. Mwana uko botazirwe na mwoyo ri kwera tutahabukama tugira citizenship ogumuryo abagana nibo barabeta babunda empunji ogumuri nk'empunji omubukama ogumo olinka tourist otahami otari ku benefitinga habyo bukama konka hati twareba ngo Kristo akajya ati notekwa kubozirwa bwa kabiri. Notekwa kuzarwa ubwa kabiri shino zarwota omwoyo ri kwera. Citizenship age eyitwena tushemere kurwanira kandi tukatunga eyo bukama bwa Ruhanga eyo bukama ya kingdom age kugira ngo tubase kwikamu rero tu benefiting abyo bukama rero tuture nka princess because Bible ne yaratugambira ngo Ruhanga akatuho ubushobozi kuba abana be okuzarwa kugira ngo turaza kuzarwa nka Yesu ngo nitwe ngutungwa ba mama bitu bagirenda yo mwoyo kwera. Still that same birth yo mwoyo kwera noza kwetise bibi ozarwe obo muntu musya ebyira bibe byira hato obo muntu musya ebyenyu mubireke hato tandiko garuko obo muntu musya obukama bali bwategeko muliwe obukama butegeka hori butegeko mbyawe oshange ngukora be woyinita kajinji olite under the government
kora bewo ine bintu byingi obite under the government ebiriyo yategeka ey'obukama bwa Ruhanga ey'obukama bwa Ruhanga etegeke byawe byona akwakwera abetategekire biri tori under the kingdom waguma ine itake ryawe ryawe ngwaza nonda kutura mu kingdom birolirwe bo. So omubukama bwa Ruhanga notahamu nebyawe byono bisarendaringa oyehayo niwe you no longer belong to yourself, you belong to the kingdom. Hakuba noza kweshango ine kukore bya kingdom oshango ine kupleasinga king all the time. Constitution ebe ya kingdom aza muntu we kingdom ejinjire kushanga nashanga teine kakwate nezi governments zite aho omunsi. Hakuba Bibiliya tujya ngo nebiragiro byensi tibitwato hakube byitu nebyiguru supreme ebe byensi itwe turabikiza hakuba nibyo biorana na Yesu nawe akagenda yaza kusharwa yaza kubarwa bakamutwara baza kumubara mu census ya Kishari and konka akaba ari yahamisha niyo bukama. So okutaho mu bukama kiramanyisa ngu enseji tiyo yamana haliwe byamani nebyiguru ebyiguru ebyo bukama constitution eri kutegeka na courts zenseji tishime kwa zira kucira rubanje toshime kubora haba no mu courts zenseji ushime kubora rebe byo bukama bikabatereza nkabo Ruganda nkabekemwe nkaba kingdom. Ahubwo kuba obukama bwa Ruhanga bwine obushoborozi aha bukama bwensi abutegeke bwensi. So ebe bari gukora mu government nibabano bakopa kwihabyo bwa Ruhanga kuyo kugira ngo nibahabaho bakora ibindi bitari byo konka obukama bwa Ruhanga bwine obushoborozi aha butegeke bwensi egyo kandi nico rukushangira naha muheru gwa byona buri muntu noshanga nayetenga Ruhanga yabo president yabo emperor yabo ryo eventually naja kubona yetenga Ruhanga. So nko kuyagamba mugenzi wanje okutahumbuka amabwa Ruhanga notekwa kuba yeteyisize bibi tino ko rukuja kubona umwoyo rukwera otetisize umwoyo rukwera nuko kamanyiso kushururwa nuko kutugira ngo nuko kamanyiso akaruba kari hamisho bwito akarukoreka ngo aba nabo bantu abo Kristo yacunguye si rwero beturu passport na certificate y'obukama bwa Ruhanga n'umwoyo rukwera. Abantu bingi tubari kumanya abamwe no batekateka ngo umwoyo rukwera no kugamba endimi nga kutetema umwoyo rukwera no kutetema umwoyo rukwera no kwetura hansi umwoyo rukwera no kuboroga umwoyo rukwera no kugamba munonga agotimazima. Ebyo nebyo abantu bari kubana bagenderaho nabasa kubikoresa konka tiyo identity that's not who he is. Abo ko umwoyo rukwera no Ruhanga ino bushobora ara buri kintu kandi ayina amana gari kukira agekintu cyo naco wararebe cyo waramanye kwa kukwija ho mu manige na no kwetera hansi tukukira Musa ko yetengere kureba Ruhanga yamujya ati ninza kushereka mushereke n'ekiganja canje utakafu Musa ko yarebera kace yaburu gatana kwishingereza ndeka okukureba atende kucetenga. So kandi ubuntu Ruhanga nko kutuyine biceka bishatu soul spirit and flesh. So nko kutuyine biceka bishatu naho nuko ari yo biceka bishatu okuyizire ayinamana rukwanga okuyizira ayinamana ry'umujoni okuyizira ayinamana kutura nitwe nko moyo okuyizira ry'umujoni acurire na n'umwoyo nuko ari muri twe n'umucureza umunonga kuyo Bible netugambira ngo kwargaruka hamwe kucura rubanje hari yabatari kurebwa na mishatu nko kutureba kuyo hari yijo mu kitendesa cyo buramuzi buri umuntu ari yabwera bwera abebe bari yayeshereka Bible negira ngo na nemigongo eriyabane yeshereka nehunga ngo abantu ngo abagabe n'abategeki bensi bari yajya ngo reka tweshereka hamabare gajya ngo reka nito tweshereka turonda okundira habuzire ahabwo bobwo ari ijo mu cyane cyo bwa Ruhanga n'ubutegeki kureba abamugomire. So okutahumbuka amabwa Ruhanga n'umucurezi omuntu oburra with impunity nyone nshira kubatangara omuntu nayemera mu kituto mago kuburra jumirana no tinguma yabo ko kukiryo kwereza Ruhanga no nsira ngo ninko kwereza Satani
nibatera abarwiri mbona nibakora ibintu ebyo byokureba ngo biti ibintu byo Rwarahanga abo ko moyo barahanga kutambira umuntu w'uburwire tukiri kwitenesa kumutera no aina amani go kwemerera hata daimoni yonke kiruka aina amani go gukora ibyo n'ibyo kwetenga gukora umwoyo warahanga ayinire kimwe amani mingi kandi nuko kamanyiso kwiyaho kw'abana zo muri to kutu amana agaga kuzibira gukora ikibi cyo wabirotwire n'ukora ago nugo Ruhanga noreba umusayansa umuntu twari kuba ari addicted with drugs nkenjaga mu rukuba ari kuretsa kimwenjaga baza kujumwiyeho mu rehabilitation centers nabamutwariza mpora bagumana bamuyaho kake okwisiyaho mbere rwego kamanyara baraka bayikana bagishara batanu bajumwiyeho umuntu injaga nemwita konko umuntu nayimuka junwa one single day ayikiriza Kristo injaga gireka and with no effect torumureba natetema torumureba nahurukana torumureba nayiruka amani gari yagajona nagavuga ko bagamutahamu gabingamu amani agemizumu yenjaga bireretse n'amarwa bibiretse so okwiciriza umwoyo warahanga kutegeka muri iwe Yesu niho yagira ati muri y'abamanyira abyana byawe ebikorwa by'umuntu ebu mu rugamo bibabi bitemera undi myinji okujunwa tibiri nebitugamba okujunwa nebitukora so umuntu nomanya utangwa ryo mu kingdom ya Ruhanga numurebera hakwara kugenda ejo niyo certificate y'utuhebwa mu kingdom niyo birth certificate y'uturukutunga birth certificate y'urukutunga niki no moyo rukwera then kikuretera ukorebera Kristo kikuretera ukubekana seshikire kikuretera kuba umwibembeza shikire kikuretera kuba wayu ara utakwiba kikuretera kuba umushaho utari kwiba mbazi kikuretera kuba royo utakurya nguzi kikuretera ahabwaje abo kubuka amagwa Ruhanga no gutegeko muri yo ekiro kumanyisa ngo ukatahamu n'umwori umbukamo by the way hona naba police abo kumanya umuhanda atari kubasa kurya nguzi narungwa yihese ndahawa amuntu abo ni bake hariho ubundi kumanya hariho umutwaturu nawo wo mu 7 yakagera tunyuti imbasa tatingo basa ati nindeba umuntu nkukwatire cy'amazuma narunkure kurure cy'amazuma atakubasa kurya nguzi ahabwaje abo kugira ngo uwe n'ubu turi kumureba ryahanitwe taruho ruyare we nategeko bukama ari humbukama kataha karumba takutegekwa nseje takutegekwa byenzi tihine kibikubasa kumutegekaho ubukama bwaba buragambeki hati ubukama bwa Ruhanga burarenganisibwa because Bible iratujya ngo turyategeka turyakwatanisa namwe kucwerenzo rubanje hati itwa aba batahiro mu bukama na ni wokwe korabe watahiro mu bukama orye citizen okahebwa bushoborozi kuba umwana wa Ruhanga kuba umwana wa king uryakwatanisiza hamwe nasho okucwerenso rubanje konka kugira ngo hato kiryaha omunsomo oriho nka ambassador obukama yes orye citizen wobukama oine national ID yobukama yiguru hati uwo kujigira tori kutura mwigweze sha uryaho munsi why are you here no kugira ngo yongere ku extending obukama abandi babwijemo abandi babumanye barugo mu bibarimo barugo mu bibari bari kutekateka ngo byino mugasho bije barebo ubukama aza baguze bibarimo babireke byona babyetise babirugeho bijo mu bukama kare twabire turi bato nka banyanya banje bine nkaho bari baji bagoma nkamugera niwe banshango mu kantebe nkine ndi good boy so banja nguroko bete aza bijane kiboko nyiruka mbeta nangwa ka kiboko mwinshi anakabonire kugira ngo baza kushwekesa ubukiboko butagire hati nyowe nzaro bajuru goha rwa mama ninga rwa tata hati kandi bali bajumara hali because nyowe nandi good boy nsigiro muka bali baza yo bagoma and that's what we will be itwe turyabo kugambirense because nanikwe tukagambirwa tukaba turye nyima tukaba turyokwe tuburiyo mu bibi konka twahebwa mugisha aza twagwakira omumbabazi nyingi twayakira citizenship ejo so okwakira citizenship ejo tushemere kugitransmittinga abandi tukabagambira tukagambira ensi yona kwera yanje kujunwa kumwikiriza itwe
turaza kushitama hamwe na Kristo na Ruhanga rero tucwere aba bayangire kurira orubanje nyine integateka ni kwiki yes nuko kire habwo kuba kuba uriyo mu bukama oburi kumanya ngo bwine ubushoboroza aha bukama ubundi bwo n'uburuhu noba nuhuro inamani kandi kubukusa kucere bari urubanja ubundi no basa kubaraba bajye ngo hariho kinakiri hariho kineki bakozere kineki mbone tutwaze aha bwo kugira ngo uriyo mbukama bw'inamani kandi ubukozereje oburi kumanya ngo ibintu bibikiri oyine ideas ezuri kubasa kukondemenga ebe bari abatuye muno bakora so no yimuka niwo no gamba andi ndida hariho ni Paul ari kugamba mu Bakorinso ngo imwe hati omukiri yo munsomo mucwero rubanja abobona bari kugira ngo bari umuntu ya Kristo ntego ubushobozi ko kandi mayangu umuntu akwa bari mu kivuga muje twongayikiridi waturusyano okore iki ni wo mushumani wo no gambuka atereka ko mucwero rubanja atiyesa kajya ngo utaricwera mureke kucwera n'imanja muri mu mutarizo cwerwa but meanwhile ngo mu fellowship ishambane nabo nyine mu fellowship muze kungamba ho kuntebenkanisa nyange ngo mutanchwero rubanje people really net so gucoro rubanje nejya ngo abo bona in the household of faith twinorusa rwo kubacwero rubanje actually nagumiza mu mshoro ngo 12:13 aho mu chapter 5 ya 1 Corinthians najya ngo abo abensi abatajunirwa batari mu bukama tumwine buzare rwo kuba tumwine rusa rwo kubacwero rubanje mubarekere Ruhanga babeni abantu bacwero rubanje twonka aba baryo muntu yo kujunu mubineho ubushoborozi kubacwero rubanje nge naba batakabiye citizens abatakakirire mu yorikwera abatakajunirwa abatakamanyire mazima titwine rusika rwo kubacwero rubanje twine rusa konka babita bari kweta bita yes tarya nabo nagira ngo no kurya mutarya nabo Paul nagira ngo don't eat with them no kubukurya utarya nabo abo kubo red no bashishankana and kubuza kwitegereza abamwe bagira ngo bajunirwe ibintu mu yorukwera nibyo byeyeta reality bine mu yorukwera abo ko burijo mu yorukwera turumeriza nyongambire kibe cyo rukomanye cyo wakozere utamanyire shananke bibe biri emotional ngo umuntu kutabura ko atekintu ko kamutera ngendo no hizo cyefuzo cyamawe cyanakoraje kwata muntu jengwe kinezi yaba no bushambane you plan uronda naho rayeshereke ubushuma kiri kumanyisa zatere njawuro banzo kibaza ukibaza no korabihe ukibazo uruke cuba yes hakuretera kubari roti yo bwona no mu yorukwera kugumiza ati ni kibi abo kugira ngo nomanya ngo ni kibi cyo kuretera kweshereka so aho nuwo gumuntu wo Paul ari kugira ngo no kurya utarya nawe abo kuba yaba namanye kibi yagomera umwoyo kwera yagumiza mu yakikora konka abantu abatajunirwe ukunyamara uba harubu nibyo kurya reality is a normal thing it is normal kubona yakahara kashambana nako yes it is actually something to celebrate kandi nakabasi ushanga ngo no mushija wa mani ayi no mukazo mukana musego wazahani so nikitangaza kushanga umuntu anagira ngo ariyombuka amabwaro hanga ngatakubasa kucurera abo ko bano reba karentere ebiyone bitushisha inge bito bintu gamba ebikwatirire namaka nibereye twubutagira moyo warahango muri twe umuntu akora kubi nkana ashara mwati ninzaguma mujume burizo ati ninza kurwana nabo burizo nakimanyo already abo kuba yakimanyira ngo nayinda kumukorera gobi kunga yahangana gumiza mwakikora abo kuba naye yetori yumbukama ungatumwari asa njana wogo Paul ari kugamba atabakija kutato businge bwitu tubari tibwitu kwiho bakija kutato businge kandi yeshi ndi kurebaho ko ribo ryawo hakuba icyo cyuwagamba niyo nashangaga ari amazima tihine kintu bakasende kubona ko nari ibirobo umuntu ubunana nambwe n'ubutijereza WhatsApp na wabo yekiniga urenda kujuma umuntu urenda kumutextinga naco urakitextinga utakakize ngusende umutima mwe ko yaguma kujya twunka kuwaza ko urashoti sangure ningo gumize mu kisindika so umwe ari ko rero gushangire ngukora kora mwimo kutu
eventually uraza kwika point ushango ebintu urabikora bikaba no mukashangira keryo litakiri aha none ushanga ngo erwira kakuri yabure oyeririre umanye ngo uruhanga kusigireho umanye ngo mwoyo umanye ngo yo identity ID yawe yo bukama etwirwe tokiriwo bukama oryo waseri yuwe ya nawe mwene bakakucwa ukuba kucwa gomuka hakubira keryo rishimye kugumaho hakuba ruhanga ko arabara kukunda akutaho umutima kutebenkanisa kuko entama wabo zirisize ozino uri kuzitambuza hakagire yagezeho kubura ugitera nico kimwe na ruhanga wita kogezaho kugira ngo ukore kitari mu buteka bwa kingdom akutereza konka koba wabuzire hona kutwariza je intama kwiye bage yabuzire wayikiro mukaba kugira ngo eji yabura ogaruka yo yiruka nangwa na kiboko mwe ogisiga enkono gisiga okijibona taro kugitera ko nobo shemeriro ruhango kukubona okukureto mu bukama akashemererwa konka kandi kogezaho kubura agezaho kuto mu muhanda konka ko yanga nkana akureka erira keryo kurira kuburira iwo wareba iwo korebo magaragaho nokore bibi otine conviction umanye ngo ruhanga kurugira eco ne kimwe koreba nokore bibi nkana bitamanyo bikaguma bisherekire nabwo umanye ngo ruhanga kurugira abo kubaranga kwako bakutiruho naenda ngojunu nakuhemura nabiyayo ntagiro wakireba abo kuba nayendo yetise konka warebe bibi byawo nobukora kahunama kakwetsi kabikora ka succeed umanye ngo wakurikira haro ubungezeho kwiba sente manya nashemererwa because kandi kutanyine mu sente zikira zikabura konka no mutima nkantine businje ndikureba ka sente mpuriwe konka umutima gwanjire kaza kwikomuka kuzironda umutima guca none gufundine urakufundana gufundine nahiko nazironda zabura konka umutima gwanje nasima ruhanga ayebare hakuba kikereka ngo akacanyena akacyanto umutima hati nina ngo tuganirira ryeki abamwe baragira ngo koba wajunirwe uba wajunwe hariho kugira ngo noza kweza ugwe n'ingoro rwo mumbabazi obujunirwe forever predestined kugumujunirwe ati eco is it true ninga eco cyabara kiri true ni kibana kimanisa ngo kujunwa tukuru ahubwo kuba Sawulo akaba ari umujunwa Sawulo mugabe wo kubanza abayisirayeli akaba ari umujunwa no mu yero kwera amajuta yes Bible ne tugambira ko bahereza no kumushukaho amajuta ya joininga abana biyaragura akaba ari nabi aharuhanga konkizo bakuri yashire kuyagomere mirundi ebire yari kugamba na Samuel ari kubyira ateke bico bugome ninko burogi ati kandi uruhanga nakundo kumworobera okukiro kumugomera umoyo ruhanga yamurgo Bible ne tugambira ngo umoyo ruhanga kuyamurgira wati yazahara Daudi Sawulo yagwije iraro bituweza Sawulo aho Daudi yabira mutereraga nanga ngo moyo uri kwera kamurugiro okujunwa it is a deliberate thing no chikorankana utahombugabe Matayo ngo okurugobwe no babutwara kifuba obugabe bwarangana babutaha mu kifuba tikintu cyo kugira ngo noboryo ngo nikibaho takimanye otiyoniza kubushesha nashanga najumwe titize rai achibu nakujema kukorebye mpo ruhanga atakutujema kukora ibintu ngebi Sawulo bakugira ngo ruhanga kamujema kujuna ruhanga tarajemera Sawulo kujuna ruhanga Yesu akatera Sawulo arakuza kwita abajuma kuyamutire Sawulo yamanya ngo Kristo ko kwakazoka Yesu akazoka kuyahereze kucimanya wowenga yamwakira yabona kujuna eco kurebera nakwereza Sawulo go yaboko banza mu Old Testament Yohani 15 Yesu na kigambo ngo ndiyo muzabibu imwe muri y'amataji itaje ritana tataritemo kuriheza koma barito mururo bariyose ejana rogeno jane korarizo kugira ngo itaje already riryahari Kristo niwe muzabibu so cyama isora basa kuburyo muri Kristo kandi taroje mekitera hitaji
bakireba ebijuma byone birungi byera hitaji konka kurira burakwera nk'uko umujunwa abura kugumizamu kujunwa nayera ebyane birungi atema kandi yagira ngo utatamutema ayomo Yesu wakugumisiririze yes konka tatayija kutereza omusirigwe yeah akakushanga tine byana yes uryaho uri mukwe buzabuzo ryo mu fellowship ryo mu shambani uryaho ryo mu kanisa buri sande no wari kucera no wari kubanza teka ngo kujumwe n'ikintu kiri permanent no it is what you do deliberately no chikoranka no kigenderire obutosha osharamu okurata Kristo tine cyangwa cyari kukwenza echo moyo rukwera rukurana kugambira ngo yetise n'icyo cyukuru nuko yetise bibi okagarukana na ruhanga okazaharaini konko umuntu yaba yajundwe nabo icyo cyabonera kukimanya nagwa hakucare abaryumbi bura bagwire nibinji kandi abagumire bemerire nabo nibinji abo kuba nagamba Saulo Yusufu akaguma yemerire yasingura muka Potifa yaje yahika kusingura ha mutwe yahinduka uwakabira hari Faraho muri Misiri yahinduka entandikiruro yo kujunwa kw'abana b'Isirayeli muri Misiri. Samusoni yija yaremwa yazo wamaraya ruhanga yarabagizire ngo abisirayeli batarushoera abanyamahanga yashoera umunyagaza actually taramushire yashambana nawe oriye kigendero wace yamuyahwe nama yamwatuza yamuyo mukujunwa ya turebye atashemeye kuba turayamugaruro mu butajunwa eventually yafa muhirimo amisho yamucumita misho kwagihamo Samusoni yabe mpumi eventually yafa konka akaba yabirashukirwa amajuta ari umuntu wo kujajenga kucwera Isirayeli manja kandi no kugihanguza entaro physically yaremwa ati so no basa kuba wajunirwe ubugome bwawo abo bona bagwire no bugome. Saulo akatwarwa ubugome, Samusoni akatwarwa ubugome, abo Yesu ari kugamba umutogoro okutarukwana n'ubugome. Ahubwo Samuel nagambira Saulo ateke bico bugome ninko burovye mweno koroba ni kikuru owishemo ryokwe kandi ezo atwamanya ngu nobwo junirwe watahiro mu rukama nobwo watahiro mu rukama citizenship ogine it can be withdrawn yes kandi orabasa kuba mpunji namnonga umwihanga ryawe niryo rimwe habye ngo ryo mu kingdom tibara kwikiriza kugira ihange ryawe mu kingdom tibara kwikiza kugira mitake ryawe byona nibyo wahigo iwe ko teka ngumanya urutoco runo rwanje rero gwakwatiramo wena no muzigu wawe tiwamanyo barirekwe tiwamanyo bakozire ki eritakane ryawe eje motoka ne yawe then tori kwenda kwananka lift then hati manyi okazaho ukatandika kurengeza abananka ukatandika kugambira abana bawo kubashoma bakakurwanira hari ebintu nkebyo byo kurwanisana mu ngeri yo kugira ngo turya abajunwa ukaza ko bujurizo mu kanisa ukabuha uri kurengeza abananka like ukaza kwesha ngo kashanga citizenship yawe ishayona iraba withdrawn yes aha kuba engere yuri kwekwata abana bawe umwana kashasha ukeshanga ngo ine kumutwara mu bafumu wakuba wafaratambura ngo amaguru tigamugaye icyo nacyo kikanyire ngo wafaratambura amaguru tigamugaye oyiruke omuri ba pastor oheregwa oshango mu bafumu ngo hakuba ngo umwana kuremesa iguru nawe wenko hendero uri kumuremesa ki iguru umutwaro umukuramya stani so hato shanga ngo nobo woyine citizenship eshayona baragikwiye akuba abo kuba riyo nokorora mu byo tashimye gukorora ece kintu cyo kugira ngo umuntu yajundwe takugwa kikaretwa stane Yesu batakubasa kurikura konki bono basa kutoroka no basa kutoroka mu rugo mu ngaro ahabo kuba obwo bushoborezo norusa obwine oshemerere kuba no basa kwerinda Bible negira ngo yerinde buri izoba kumara umwaka emirundi bishatu nkaga netano Bible negira ngo be careful or you know bujunanizwa bwo kwerinda with fear yes and tremble yes work out your salvation okujunwa ko notekwa kukora ebyo kugira ngo Yesu akagira ngo atubona mbine namazima bine kashi Yuda kayaragire Yuda katari wishemo munonga Yuda kabaryo wishemo mbene bakore bikutangaza Yuda kabarumu
akaba ari no mu bici wa timu yona nuwabira nabareberera bagira ministry konka yuda karagara Petero korataretiisize akaba atagaruka mu bukama ekyamuhirire akayetiisa Yesu nawe nayinjuka ari kumugambira ati nkushabire ngukora garuka uhamye bagenzi bawe abatimu abo kuba Yesu akaba namanya ngo haruhukumu kandi akaba namanya na Petero mbarugwaru abo kuba kamugambira hacaciro hari bariyo nibagira umwe atinyo ndije atinye Petero yayonaga mu Yesu yamugira ati Petero ahita kajugire nuza kubonye hakine kashatu nakayata hamaryo abo kuba wakana mangu wenu wari kubebasa umwanya gwo korebera umwoyo warahango ryo muri yitwa akaba no yatutegeka itwe ntomanya ngo bibaze abishimwe bingita bako basa kwitise bibine abo ko bano bategateka kunda bitise no baza kunshekera obukama bumurema ayo maguza gumamu atambura azana mugongo ahereza miliyoni mu kanisa akorebe byone by'abantu barakoreba ngo basime ukwetisa kwanga ahubwo no etiso ata Paulo uryo mu kanisa uri mukuru w'abakebeza mukuru wa mazaza mukuru manyawe kanisa w'abakristayo kare uryo mwahure mbi no yemerero to mu bandi kugira ngo waetisa hona kare kazi no etiso to bushamba ni hona mazima ate of course umuntu naremwa kwetisa gwo kutamanya ngo nico kiri kwetengwa kugumumbuka kashi waza ha kitanda cyawe ukafukama ukashaba ukusasibwa bikahoeraho orukushabuha onshobize nyowe okusasirwa wakushabuha ati ekiridi ninyo shobize oyibere ibintu byanje naro isirembuzi yanje ko weza waza kitanda cyawe watsimba muzu washaba kusasirwa nyowe tuwija kunyetisiza rero nkusasire nyine kwetisiza ruhanga nkija nketisi zo muntu una yes kandi ebi washobize otagaruka kubikora uko niko kwetisa you look at currently omuntu nazo mu fellowship ayimukahereza ubujurza atabishemwe nsingwire cyo bico bushambana atabukombe natanire kushambana kandi obo ndio wishemwe atakahikiremuka aba fellowship ngo bakigambira umukazi we nari umushija ngo manya ngo umukazi we yetisa ubushambana manya ngo umushija we yetisa ubushambana ngo imwe sirimu yabiti mu babeza obwe yanaketisa zo mu fellowship mubishemwe umubishemwe maybe ariyo na planning naro ubundo be na mushambanisa na ariyo mu fellowship we na kigamba openere ngo umuntu atagaruka kugira kumwe kururaho atagaruka kutegateka ngo ari nawe uwabyetisize konkace zawuza kugira atashanga yaza kwikomuka bimutangayo haza babitwarayo nabo bagombiza tumutendereza bishe muri tuzo mu iguru itomanya tukajuna na mari myaka 30 njundirwa okumara myaka 30 n'ikirungi konka nembabazi tochikozira abo kubocho basize omwoyo rukwera kora abo mworobiro kiro mujunirwa konka kurota mworobiri nobiha oriyo no bare myaka batuturu mu bukama okuvumubwire buri ngo atico kikuru ekikuru no kumara ujunirwa yes ngumujunirwa kandi Saulo taragwira muheru nahezo ubwo bugabe bwa kutegeka ayibambe ekaye yahwerekerera atwira ryo mugabe myaka miringwa eka yahwerekerera na n'umuharo wasigire waberashirwe Daudi uranga yamucena yafata ziri so eka ya Saulo yona literally ekaho akasigaro cyakimuge ki Daudi yagiye mabazi mutabano wa Yonasani Mephibosheth no yagomera no yasigaye ati mwenu tushanga ngo nubwo junirwe hona bambe mbabazi tukizetenga hona bambe tukino muri mu muhango go gukora hona bambe citizenship page iyo bukama it is not a guarantee we have to work it out we have to work it out and kugira ngo turyaho munsi niho obujunanizi bwa bwituburi ekirida abantu nohura yakugera ngo salvation is for free ngo it is not by works yes Paul na kigamba ngo it is not by works and I know how much can you pay for salvation tero habo ko Yesu no yashashwire konka still Bible networeka ngo kojunwa togaruka mu bibi ngo abo kujunwa ku free no abo ko still Yesu nachobora ho na kigambera Yohana mu kushururwa I think in 22 verse 11 and 12 nari kugira ati reba ninyijejo bane bihembo byanje kuzimurira buryo umwe nko kuyakozire kuri kuyagambira
tukuru kuyahurire kuri kuyagira mu fellowship nebikorwa hati omuntu akubona agira ati it is not by works, it's just looking for excuses kugumiza munakora bitashikire. But the truth is salvation nebikorwa kubire bitari bikorwa niki no kutendereza no kuzo mu fellowship okashambandayo no kuzo mu mission okagumiza munokora bitashikire hariho kikanjereke naza kukigamba cyakiri cyango. So okujunwa it is still works. Abamwe bagira ngo nebihembe byese arutereza muheru kubitwereza ngari munje cyari cyarugamba ati nje juba nebihembo kuzimurira buri omwe nko kuyakoze. Okujunwa it is not by works wabota kajunirwa koko bota kajunirwa it is not by works zirukuretera ukuva hati okumanyisa wajunirwa byo gukora mu byo nandi bimataringa orukumanyisa ngo kujunwa it is not by works, yes. It is by faith. Wabota kajunirwe faith tori kujja kukora ebintu birungi ninga kwankaboro kugira ngo tuwo kujunwa abwo kubato kubimanya no kwikiriza niko kurakuretera okujunwa, yes. Konka hati wamazire kujunwa okujunwa kwabireho, yes. So hati now the works will count, yeah. Hallelujah, aza kukabonera munonga kandi niye nangu niwe ohurikiza okateho umutima, yeah. Kugira ngo okwikiriza kukakuretera okujunwa konka hato mu kujunwa the works, yeah. Nibyo biri yakushashuza, nibyo biri yakwisomwa iguru, nibyo biri yakuretera okujweko kirunga abo kuba nibyo byana stile byese ari kugamba ngo muryaba amanyira byana byabo nibyo bikorwa sharinga na munywani wawe na wahurira Bukama bwa Ruhanga ahurira munonga kushira munonga muteho umutima mutahumbuka amabwara akahanda kwa kafunze Ubukama bwa Ruhanga igwe uko wabwisya uryaho uriyo mu fellowship konko uriyo mushambanye uriyo mu fellowship konko womwe bako ngeno ebintu ebyo tubiteho umutima kandi turebeke ngo titwabasa kurekura Ubukama, titwabasa kuburekura for anything naizo kuba sente kinayo kuba government yakuleta ku compromise abije mwa makanisa gituka compromise injire ahabwa government ahabwa abakamamu abantu abahango mu butegetsi ba compromising konkiwe make sure wakwasize citizenship y'Obukama wakwasira kujunwa wakwasira umubiri kwe otikiriza hagire cyamukwiyaho. Amina. Tuhamiraho. See you next time. Blessings.